Здравейте, дами и господа. И кажете нещо за Хомбург. Аз няма да кажа Аз да ви кажа нещо. Хомбург се казва Малкия Париж. Малкия Париж. Да. Това е Малкия Париж, да ви кажа. Като Орач. Това е Орач, да ви кажа, дами и господа. не са бро бутхала пес, ако зайч, вария, бро. Пупъка да кажете ли? Пупъка! Его пупъка! Така, бро, тук Almanlar acemi çalışırken Almanlar Немците не прощават, казват да бачка. Ела тук, Яшко. Бро, бутхала пес, çok işleri çocuklar. Merhaba. Çocuklar çok işleri bro. Almana'da yıktın Almanya. Yıktı beni. Scheiße. Yıkılmadım, hayattayım. Dertlerimden baş başayım. Bankoda dünya interview. Ver biraz. Homburg için söyle bir şey. Benim kuzenim. Söyle bir şey Homburg için. Homburg için ne diyeyim bak şimdi. Homburg çok hava çok kötü, yağmurlu. Hadi ya. Sen söyledin de söyledin. Biz Germanya'da böyle kahveler içiyiz. Bakın. Sayın Gördün mü? Gördünüz mü? Maşine otomatikten. Отивам сега да играя на стадиона матча и там сега ще му видите като играе мача! Pupaka da kanka. Пупъка! Пупъка! Şeye sağdı gel, çısa da öyle, çısa. Така, има матч, бокс да играе, сега ще ме видят бюджета и шанс. Его пупъка! Той се на пупъка, брат! Искаш да ти се моля! Хомбург ще ви липса, момчета. Всички си тръгвате. Аз съм си тука, сега. Ай, чао. Чакай, още не! Дай си да Пупъка да каже! Виж сега, момчета. Ай стига. Чакай.